gid, Mari Juana. Ay nawaw, dumagas ta pa ijay balay atag kapita pa'y Mari Alicia. Saanin, Mare? Rumabiimot nga minon. Mabitla nga rod ata itad ko titangdan mo, Mare. Makauray akmot, Mare. Ay saan? Itad ko, tama nga numagastos kung tumanay. Pasensya ka na nag-overtime ta, Mare. Okay lang, Mare. Awan ti parikot no may papaniti day tabanag. San abali kamabaybayadan Mare. Anong sampay lang daytoy, Mare? Ni, sobramot tayo awat mo, Mare. Mawatam ki din. Inton ko ibabaway. Narabian ka mat, nanang. Nag-overtime kami ngamin kini Mari Juana, anak ko. Nagluto ka din iti pangrabian tayo. Itay pa'y nanang. Mala, mangidasar ka nga rudin iti kanin tayo. Awan pa'y mat ni tatang, nanang. Anya, saan pa'y anagawid ni tatang mo? Saan pa'y nga rod, nanang? Kat anyat orasan. Nakakandado ti balay itay simang putak, nanang. Imposible mat anag-overtime ijay garden. Ay awagan man kit de. Nabati ti cellphone na, nanang. Jesus, kasano nga rudan day ta? Saan tan ama kontak ni tatang mo? Alas 10 an itirabi. Ngumawan pa'y ni tatang mo. Sa di numagatan tinapnapananday di at tao. Italaang man anarabian iti kastaulay. Anya nga tano sa pulan ta anak ko. Ang mga noadalaang iti garden na. Wano saan, iti ayan ti kumpare na. Mabitla nga ron tanang alaag ti flashlight. Alaam ti duatap no sa gaisata. Iti kasta, nabibi iti panang sampul takin ni tatang mo. Wen, nanang. Duro lakay! Sa dino ti ayan mo! Itay tapay dito'y garden. Di tamat makita ni tatang, nanang. Nga rod anak ko. Uray dagiti kumpare na. Di damat amuno sa dino tinapanan ni tatang mo. Awan ka di tinadakdakamat na idiagsapa, nanang. Awan mo't anak ko. Awan ka di tinagapaan niyo, nanang. Awan mo't. Nasaya at kami mo't sakbay ang nagsisina tayo idi ang sapa anak ko. Ay, padasa man kit di timapan iti ayan dalulam. Anya ti amuta, amangan no ijay gayam tinagturungan ni tatang mo. Sapay la kumaa, tapod no nga iti ayan dalola tinagturungan na, nanang. Tano saan? Sa dino ngayon ti pang sapsapulan takin kwa na. Ay, nawaw. Anya ter aramidan nyo dito'y balay katrabeen, kristal apaw. Sapay kaduam ni nanang mau. Amangan kit dino dito'y tinagturungan ni tatang, lola. Awan mo't ngayong imay. Apay kaday. Ay nananang, mapukpukaw nga road. Anya, kasano mo't ang mapukpukaw ti asawa Malisya? Anyat orasan ngam saan pa'y anagawid nanang. Saan matunay ang marabrabihan ni tatang no kasta nga da papanan na, lola? Sakbay nga alas 6 kitadan ije balay. Inawagan nyo kadain. Day tapay ti parikot nanang. Nabati na ti cellphone na ije balay. Isu asaan mi amakunta. Ay, day takit din. Ang mga noadalang tinapanan na. Manusan tayo ti aguray. Doawan pa'y laang agawit inton bigat. Ag-report tayo ng ije barangay hall. Ay nawaw, nagsapa ka nga may Mari Alicia. Alas 8 amang rugita, Mare. Umay ko ibagaan sa anak pa'y laang amakitangdan itamare. Nay, apay nga Mare. Parikot mi nga rod nila kay kumare. Anya, apay, anyat napasamak ka ni Pari Duraw. Mapukpukaw nga rod nila kay kumare. Anya! Di mi mat amuno sa dino tinapanan na. Kasaan mat ang nagpakada. Nabati na pa'y ti cellphone na ije balay. Iso adi mi maawagan. Ay, una yung tikas ta, Mare. Awan mo't siguro tinagapaan niyo, Mare. Awan mo't mare. Kan as-asikaswak mo't nila kay ko. Ay, tamat gaya, Mare.
Awan mati makagapu tapno agtalaw ni pare. Mayak, tao may kuman sa lutsudan. No nagawid ka din ni tatang Mau Kristal Apaw. Awan pa'y lola. Uray dagiti ka aroba mi, kan kumpare na. Di da kano amo no sa dino tinapanan na. Ay nawaw, uray may sa kadakwada. Awan tinakakita kin ni tatang Mau. Day tangarod kat lola. Napanan ni nanang iti barangay hall. Mapanagpatulong amang sapul ka ni tatang. Awan mat siguro ti sakit ni tatang lola. No dagduma, trangkaso lang Mau. Awan mo tinaudag asakit na. Uray idi upeng, saan pa'y ospital. Kasayat mat nga rod ano kasta lola. Madanagan nga min ni nanang. No adda tirik-rik naan na kit kimaro di tadalan. Ay, sapay lang kumatag awid mo ni tatang Mau. Huwag nga rod lola. Tani, uray ti pa nagtrabaho ni nanang kat apiktadon. Kumusta nga itilakad mo, Alicia? Tumulong ka no da kapitan amang sapul iti asawak nanang. Ay, no sa di numat nga taan tinapnapan anday taduraw. Awan mo't siguro tirikrik na ang anak yun nanang. Awan mo't siguro tinadagsan asakit na ajak ammo nanang. Awan mo't mo kasakit ka. Ay, anyang iti ko na ni kapitan, idinapan kay di barangay haul. No awan kanupay nga agawid inton malam. I-post da kano iti Facebook page ti barangay. Tapno nalaklak ka mabirukan tayo. Ayun ngagpay siyaw. Nalaklakan samot no ma-Facebook. Tapno ado ti makakita. Iso na lang ang taawan mo't ti Facebook ko nanang. Sa anak mo't ngamin ang mahilig nga ag Facebook. Ay, di balay. Tadamot ni Kristal. Sigurado nga adda Facebook ti apaw. Anya ti kunam itayan, Kristal, anak ko. Impos ti barangay hul amising ni tatang mo. Agtugaw kay man pay nanang. Aginana kayo pay mat. Kinumabalbalin. Mangan kayo kuma. Ay, jak nga rod marik na tipisin ko, anak ko. Awan ano saan kayo amangan. Awan tipiksam amang sapul ka ni tatang. Malawanan, mga anak tuinton madamdama. Kita man ti bagbagam nga impos ti barangay hul, anak ko. Oh, aday ta nanang. Oh, kita nyo. Ado matun tinag-share ka nag-comment. Barang makatulong iti panang sapul tayo ka ni tatang. Un nga rod, agduang aldawon asaan ang nagaw-awid ni tatang mo. Oh, kitaan nyo ah. Kitaan nyo ti in-post da nanang. Oh, ato'y tibi lang tinag-comment. Ato'y mat tinang i-shared post. May kamat, marijuana. Umay kalag pa kumustaan, Mari Alicia. Saan ka mga minan nga imay iti ayan ko? Pasensya kan, Mari. Masadsadutak arumuan. Kan sa anak pa yan ang makapangpangan. Kasta unay ti danag ko iti asawa. Ay, mati, amare. Mangan kalata atap no adda pigsam. Kastamat lang ang tikunan ni Kristal itay, Mari. Patib karam ti pakinakam mo, Mare. Agawid tulata nila kay mo. Sapay lang ko, Mari. Sapay lang ko mata si bibiyag nga agawid. Di mo liplipatan ti agkararag, Mare. Idawat mo, asapay la kumata malawlawagan ti panunot nila kay mo. No sa di naman ti ayan na ita. Tapno agawid mo tan. Uno saan, kuntaken na kayo a pamilya na. Ay nawaw, nangabak ka manan Conrad ka anakan. Kunak tumot ngamin kan kangkal. Naimpaglangan ta si murot ka kanyak. Ibingayan ang aruton iti pangabak mo. Tapno adda mo isugal ka. Ato iti 500 ng kalduraw. Kita ma, tama nga numabak manan. Huwag ka day. Saan ta nga gawid, aginggat mangabak ta. Ay kabun angkal. Asino tinang ibagangag, paabak ta ngamin.
Anya nga ron ti sirbita di mayo iti dahi ti alugar no agawid ta anabak. Iso na lang tadya magkabisado ti agawid asisya. At ayon sa daytoy ayanta. Di ka kadi madanagan angkal. Kabisado. Itulod kan to di balayaw. Kasano ko mga itulod na ket sa bali a barangay ti pagawidam. Kasano ko mga asabali a barangay ti pagawidak. Adamo motor ko. Di tulod ka Uncle Duro. Ay, alaman nga ron. Ala, agsublitan iti unag ka anakan. Mangrugi damadan. Muna kalatan angkal. Lokatapay man ti Facebook ko. Amangan ngamin no the message si girlfriend ko. Sige, sumarunukan to karutag. Nakabaybayag ka unay angkal. Itay pay-apay-payapayang ka. Una ta mga abakak nga rudain. Apay, Naipos mo ti rupam iti Facebook. anya, sino tinang ipaus? Inpos ti baranggayo. Anya, apay ka nungay. Iti anya agapaw. Missing ka ka daw. Basta manay, missing. Kunana. Ay, nawaw. Sapay nagado tinag-react ka nang i-share iti post. Ay sus, sumikat ka angkal. Nay, dangag pa'y sulad awak dita. Naimbag kumamait no mayat aladawan ti impos da. Day tapay lang mait. Kas kami lagpalpalama ditan. Pinili na ko magpaisumo na iti pugi ah. Itulod kan iti ayan nyo angkal. Ay, unta day. Ay, nakababain mo na ita impos da rupak iti Facebook. Ang mga no nag-report ni Auntie Alicia, iso nga inpos da amazing ka. Agkaiwaran iti Facebook ti rupam. Ay, sigurado ah. Ay, jak tumo kami nagpakpakada. Kunak tumo nga nga itugot mo ti cellphone mo angkal. No itugot ko awan ah. Pagawidin na kadagos ni Anten. Sa bagay alang nga Rodre, agrobwatan. Sakbay nga ag-viral ti rupam iti Facebook. Tatang, agyaman akta nagawid kay matlaangan. Sigurado ang maragsakan ni Nanang lumakita na ka. Ay, kwa. Apay nga impos ti barangay nga iti rupak iti Facebook anak ko. Ha? Dayjay pa'y aladawan tinaipos. Agrup-rupak nga niya. Tay makumamakaay-ayo iti mata ti piniliyaw. Tapno sana nakapapain. Anya kalakit din tata. Di mo amo tirigat mi anang sapsapul kan ka. Wala nga agkaywara tila dawak iti Facebook. Ay, kasano dahi takay? Kapapain. Kasanumat ngamin tatang. Awan mati ko na yung agpakada kayo. Kasta unay tidanag mi kaninanang. Sa ita, agreklamo kayo anay post kayo amazing. Ay nahamaragsan ka naklaunay tanagawid kan duro lakay. Mala, agtugaw ka tamangida sarak iti kanam. Sigurado ang mabisbisin kan. Apay may takas dyan bakit? Ay nawang. Anyat kayat mo asawan lakay. Apay nga palubos yung nga ipos ti barangay ti kas dyan ladawak. Ngay mo. Sapay, missing. Kuna na. Wuna, tako namin numapukpukaw ka. Sa dino ngamin aya tinapnapanam lakay. Ape adi ka nagpakada. Simuro tak iti ka anak ka. Sa anak ka mapukpukaw. Anya kay mutag. Sa dino tinapanan nyo aya. Di mayo kami iti sugalan. Ah? Imbis ang mga bak kami iti dakil. Awanin tayo papos yung matirupak ang mapukpukawak. Di kapilita na nagawid ak. Anya? Sugal laang gayam ti makagapo? Unay kandoro? Kastala unay ti danag ko? Tagayam? Di mayo kayo anapan nakisugal? Di ka kadiagungutag. Yung kakagidasar iti kanag ta mabisinak. Ay saan? Agluto ka mo't iti ka ng duro! Ay, nasaya at man tanagawid nila kay mo, Mari Alicia. Ay nano ang mumlaang mare? Anya ti saan ko nga mo, Mari? Sugal gayam ti makagapo. No apay asaan anagawid iti manungal daw. Di mayo da ka no anak isugal. Anya? Ay, isupay kit din tagregreg lang mo Apay ka no anak i-post amazing. Ay, naglukod day ta apari, Doro. Talagang aglablabos, mare. Ay na, masurunak.
Manong aldaw tinasayang gapo iti kalukwan na. Ay, tulungan nak man, anak ka. Ha? Anya ti may tulong ko, tatang? Kagura nak sa ni nanang yun. Di mo pagtimpla iti kape kaon. Ay, talaga akagura na ka, tatang. Ay, anya nga rodin ti aramidak. Tanusam nga ay aywan na, tatang. Asino nga min tinangibaga sumurot ka iti ka anak kam tapno lang makisugal. Pinadas mi nga rod ti dimmayaw. Imbag ko maano nagpakada kayo. Uno saan? Intugot yu ti cellphone yu tapno amumi asibibiyag kay pailaan, tatang. Muwag ka day. Saan na mauli? Ninanang ti ay aywan nyo. Tatalagamot piman anadanagan ken ka, tatang. Ano sam, tanapudot ti ulo na ken ka. Anya ngay nga rod, kat pinagdanag mo matpiman iti mano nga aldaw. Ay, nawaw! No adda ti papanam, agpakada ka iti pamilyam. Iti kasta, kat saan da amadanagan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Nanang, naggraduaran iti kolehyo ti apo ko ti kabsatyo. Asino mag-Gemma anak ka? Ni Ani, ti anak da kasinsin Julie, magna cum laude kanukat. Aya, Na, apay nga kaslasaan kayo mat anaragsak, nanang. magna cum laude kunam? Wen, nanang, nagmayat nga tatirik na nga da kaanakam nga agmagna cum laude. Wala, tabasit da siguro ang naggraduar. Iso nga daw, na. Anya? Una yun ti kasta ka panunutan yun, nanang. No kolehyo kan, nariga ti makaala iti nangato agrado, nanang. Aglalo pa'y kat agsisinno ka ti maestra kan maestro. Kat iso, ano iso? Ay, nananang. Siguro, iti kasta nga edad yo, kung pampanunot yo. Panpanunutan yo, akakompetensya yo, dagiti apo ko yo. Anya dyan nang ikaw naggraduar nga istorya kanina ng Maujima. Ti anak na kasinsin Julie, tatang. Magna cum laude ka no. Makita yo, uray no kas ti kasasaad da. Inggaan na mapiman tinagadal, tatang. Ay iso dya gilaklako iti conformity ta iti online. Wan, iso, tatang. Ay naimbagmaan ta nagbunga dagiti sakripisyo nan. Imbag pay da kayo, tatang. Maapresyar yo ti padayo a tao. Una, tayong karigatan na may talaga abilibak. No ni nanang, kanayon ama di ti sungbat na. Muhon tadi na kaya tamangag. Tamasapol nga men at ti double degree na iditi kuliyo ti tapek. Tapno maragsakan. Masapol nga iso ti bida. No apay ngamin nga inistoryan pa ilang kanina nang ti may papan iti kasinsinta naggraduar manang Gemma. Wen takunak no maapresyar na mat. Gamay na, nagkamali Ay nawaw, ninanang pala ti ko ng mic. Di na kaya't dadya makangag iti good news. Masapol at double degree na ti topic tayo. Ay, iti kasjay nga edad na. Kasjay pa ilang, ti pa nagpampanunot na. Talaga nga imbak-bakit nan, dayjay nga style na. Masapol mo't ka nung nga iso ati bida. Kita, tunggal ada kasinsin, uno kabagyan tayo nga adda maragpat da. Apo, sa balit ti pa nagsasauna. Ay, awan lat amok no kasjay ti kapanunutan ni nanang. Ay na, makapasuron pa ikit din. Katuan mo, Maritinang.
Dua kurso, tinalpas ko di kolehiyo Sana all, Maray. No siyak, sa anak-anak kaadal, tawang kwarta mi iday. Magsaludsod ka pa ya, Maray. Ay, anya nga, iti kurso analpas mo iti kuleyo, Maray. Agriculture kan education, Maray. Ah, siguro, nalaing kamot iti anya, Maray. Malpas ko ka diti dua kurso, no sa anak analaing, Maray. Ay, wan! Nadamag ko amag na kumlaw di kanugayam ti anak ti kaanak kam ani Julay. Una, tabasit na lang nga nagtulpos, Maray. Anya, Basit da ita, iso anala ka lang ti maadaan iti honor. anya? Yahoo! Uncle Renato! Oh, si kangayam Jimmy ka nakan. Apay anda masapol mau. Ay, umay kayo kumaimbita rin, Uncle. Ha? Ay, ano to question ay ha? Ada masita maka na pagsasangwan tayo di balay intun bigat. Na ipromote ak ngamin iti pagtrab-trabahwa. Ay, nawaw. Congratulations, Jimmy. Ay, agyaman na, Uncle. Umay kayo, Ay, sigurado. Umay ka bintaw. Ay, umunig ka pa, tagkapita ka nakan. Ay, saanan, Uncle? Ada kami napatag-alakad ko, Di magasaklaan. Inton mabinsan to nga ron ka anakan. Halagan anad ka. Imay ni ka anak ka ma Jimmy dito'y balay tayo bakay. Anya man na, hindi may binulod da dya tao. Awan binulog na. Imay nalaing bagang ada okasyon ni balay da nubigat. Okasyon? Wait, ada makanubasit a pagsasangwan. Anya ti okasyon ay Na-promote ka no te ka anak kami ti trabaho na. naipromote ko na. Dahit halaan. Ay nawaw, kaslasaan ka man na naragsa ka. Sigurado nga day naramid na iso ang naipromote. Ay, jaka mo kan kayulay. Ay, jaka mo no anya ti klase ti panagpampanunot mo. No ti double degree ti pagsasaritaan tayo. Ay na! Urela imbog kaw ti panagistoryam. Ngem no achievement dagiti kabagyan tayo. Di mo apresyaran. Amuyo ka di, tatang. Ti anya. Nagchat ni kasinsin Jimmy kanyak. Kat na-promote ka no iti trabaho na. Iso nga gim imbitar. Winamok na itaan anak ko. Ha? Kasano yung amo, tatang? Gino imay itay dito balay. Ah, mapantay yung tungarod, tatang. Automatic mapantay mo ramanan dagiti isagana da amakan. Tapno makapasyar tayo mo't iti ayanda. Ay, una. Aga si daglang ti ayan tayo ngam. Sagpaminsan lang agkikita tayo. Gagangay tabisi tayo nga road. Ngam tinapatag. Ang dalatama dagiti pagsasabatan tayo. Adamat gayam duty minton bigat, Christian ading ko. Uwan nga rod man, Saan mo't ngamin akayat ti katrabaho ak ngagsinukat kami iti day off. Anya nga tano, dumagas kan tulaangan iti ayanda kasinsin Jimmy inton malpas ti trabaho. Amang ano nalpas tumutin ti okasyon. Ay sigurado asaan pa'y. Aglalo pa'y no agawid dagiti daddo makakasinsin tayo. Siguradong aging garabi imanen. Sige, agdiretso akto iti ayanda kasinsin Jimmy. Inton malpas ti trabaho mana. Ay, ninanang. Mapanmait. Diyak mo ading ko. Saan ko pa'y anak kasarita? Amangan nga min no adaman ng negatibo nga ibagana no ibagak anay promote ti kasinsinta. Amumot ni nanangan. Sabali aka na yun ti kapanunutan na. Ay nawaw,
Di mo ibaga amapan kamot iti ayan ti kaanakan ta, Renata o lakay. Wala. Mapang kami, iti anak ta. Sika nga eh. Abay, di ka pa'y lagpulas. Ay masadutak amapan. Naa. Mapan kayo, ano mapan kaya? Ay, unay kan. Ay, jak man magustuhan ti kasta nga ugal yan. Awanon ti adu asaw. Agsagana kay kiday, numapang kayo. Ay, ingka magkablaawan ti ka anak ama. Sana adda kayo nga ron amapan. Ay, congratulations man na, Jimmy, kanakan. Ay, agyaman na, Uncle. Agtugaw kayo pa Ay, agyaman na, Jimmy. Ay na, maragsakan na tanaka umay kayo. Ay, ni Auntie Yuli nga Ay, saan nga may niyan time? Ay na, wow. Apay ka no, ha? Jaga mo, ah. Diya mauawatan ti ugali na. Di na siguro kaya ramakit kita, ngayon inot ang maragrag patyo, dagiti arapapiaw ka anakan. Ha? Aging gaita, kastapay lang ti mindset ni Auntie Yuli? Ay, wan. Masapol ka naman at double degree, ti pabida na. Di pa nag-rek na siguro, kat kumkompetensyaan mi, Uncle. Ay, day tangaron ti rikat na. Imbis ang managsakan ka naging tinaragpat ti kanakan, kaya naapo ko na. Saan ta? Negatibo mo ti bagana. Nay, ada ka Mario lay. Di ka napan ni tiayan ti kaanakam. Masadutak amapan. Napan mo kumamot ing congratulate di kaanakam Ay na, ni bakla pa'y ti kunam. Sigurado nga damanin ti illegal nga inaramid na. Iso anay promote. Amangan ano, adamot ang relasyon na iti bus na. Unay kakidimatan Mario lay. Ida-down mo malauna yan dagiti kakabagyam. Ay namaray, ibagbagak laang dagiti atap ko. Kasta mo nga may ti mapaspasama kita. Ay, no siyak ti kasta ti kakasinsin ken kakaanakan na maragsa ka naklaunay maray. Ang sika, kasla di mo matida maapresyar. Malagip mo ti kaanak anag turpos amag na cum laude. Sigurado nga dati pasuksok na dayjay maray. Ay, saan ka no amabalin ti pasuksok iti kolehyo, maray? Ngamen, agsisinukat dagiti maestro ken maestra. Sa maysa, registrar ti mangitotal iti average. Ken ada kanumet pangibasbasaranda. Iso anarigat ti maadaan iti honor, maray. Kasta mo iti ko na di ka anak kak idi nagsaludsuda. Patpatsyamot maray. Ay unay kan maray. Masapol aya dagiti achievements mula ang ti pampabidang maray. No iso ti saritaan ta. Nakapigpig sa ti sa umaray. Kaslas ikati kalaingan. No offense Mariulay. Ngam kasta lang amen ti maobserbar ko ken ka. Agpakada kami, kasinsin Jimmy. Mabalin mo ta maturog kay latan dito kasinsin. Sana mabalin kasinsin. Siguradong agururay ni nanang ijabalay. Apay nga min asa nga imay ni Auntie Yuli, aya. Bay amon. Sana bale, taas si dagmatla ang ti ayan mi kasinsin. Mabalin latang umay ka makikapi ijay balay no saan ka busy. Wano saan, siyak ti umay makikapi dito'y balayo. Ay, agan-anad kayo arot. Insan, adamot kit ditay tricycle ni Manong Pidring. Makilugan kayo tun ken kuana. Ay, mabit lang gayam. Uray nak, mangisuputak iti para ka ni Auntie. Tapno adamot maramanan na. Accept tayo ba? Ano ba iti pulutan tayo? Ay, nawaw. Sa ukay asaw tatang. Nag-aawid ang dagiti kakadwayaw. Aya, Agawid tayo mo tayo. Nakasyat kayo.
Naimas nga minto ipasango ti kasinsin mo nga arak anak ka. Ibuson tayo pa ita sayang. Apo, sabihin tatang, itay pa nga uray da manang Jema, kay manong Pidring. Sayang aron ti arak kan pulutan no di maibaws. No day tarakin pulutan ti makagapaw, yawit tayon. Narigat no marabyan tayo unay. Agungat tumanan ni nanang. Makan para kada kayo, nanang. Ni kasinsin Jimmy tinangisupot iti dayta. Apay nga itala ang anagawid kayaw, Gemma. Sapay nabartok ni tatang yu anagaway. Apay akas na napudot ay ati ulo yun, nanang, kat kasangsangpet milaang. Sa maysa, italaang matmanan anabartag ni tatang. Naturog kayo latta kumayjayon. Anya? Uray saan kayo kuman anagawid ko na. Naturog kayo latta kumayjayon. Anya? Anyat napasama kaya, nanang. Apay anapudot ti ulo yo. Ay di mun salud-sudan no apay. Ibagam kan tatang ma, ta iti silid ni Christian ti pagturugan na. Diyak kaya ti angot ti ara. Ay, uwan, nanang. Amunan dayta. Napudot nga minmanan ti ulo yo. Masiguradok nga adda parikot yo. Ang pagsaritaan tayton inton bigat, nanang, tarabiin. Itamang payasa na napaninanang mo. Iti ayan da kumari na atinang. Ay, jakman amo, tatang. Awan mat nadakdakamat na. Napudot nga minti ulo na idirabii, idisimmang pet tayo. Nakigtutak nga ron, tanagpig sa ti boses na. Kano ka na yun mo tamapan ijay? Wano, adadida na kinaawatan iti kumari na. Day tatiisan tayo sigurado, tatang. Ang panagunak, adda siguro sanda nagkinaawatan. Ay, ingkanto mang kasarita. Siya kumahangam, ay na. Siya tumanan ti pagpupudutan ti inayo. Uwan, sige, tatang. Kasaritak to inton malpas tay amangan. Nanang, di kay matagtagar eh. Saan kay pa yan anap-napan iti ayan ni Antiti ng ako Mario? Anda ka di parikot yo? Ay, di mo man ibaga-baga tinagan da di atao. Tatalaga masurunak tunggal mangag ko tinagan na. Apay ka di ayan, nanang? Siya kedain, di mapan na sersermonan. Ay nawaw. Anya timbaga na aya. Madi nga raw di pa nagsasauna kanya. Siya pa'y lang a double digray ti pagsasawan na di atao. Ay namang rugi kay manen ako na ako, nanang. Apay nga min aya, ano agbalin kay latta ko man anaragsak, kadagiti naragpat ti padayo a tao. Kitaan nyo man ni Auntie Elisa? Nakaadal ija abroad, edukada, ken professional ama ko na. Angam nagsaya at ti ugali na. Amuyo ka di? Imay iti ayanda kasinsin Jimmy idi kalman. Anya, Day tatipod no, nanang. Kastao na itiragsak na idi naamuan na ana-promote ti kaanakan nyo. Ngam si kayo ngay. Kasla ti kayat yu kat si kayo akanayon ti bida. Ay maditi kasta, nanang. Bakit kayon? Iso nga agbalin kay kit di ko maamodelo kadagiti kakaanakan ken apu ko yo. Saan amasapul ada kayo akanayon ti bida. Ay, nawaw! Di mo panunutan asika ti kalalaingan. Saan met amasapul asika ti bida. No adda maragpat ti kabagyam, di ka agsao iti negatibo. Maragsakan kakit di kuma. Tati baligi ti maysa, kat baligi yu asang kapamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.